tubaye ikaze mu makuru yo hanze y'ikibuga tutitaye ku kayabo k'amafaranga bahembwa. Abakinnyi benshi barwara agahinda gakabije, mu ndimi z'amahanga byitwa depresione. Reka twumve Mario Götze ubivuga. Niwe watsinze igitego cyaciye impaka ubwo Ubudage bwatwaraga igikombe cy'isi cya 2014. Aragira ati hari byinshi abakinnyi banyuramo igihe bamaze kumanika inkweto basezeye ruhago. Arakomeza ati iyi niyo ngingo itaganirwaho cyane, gusa nanone bikaba ikibazo gikomeye cyane ubundi cyagahuruje inzego. Götze arakomeza ati usezeye ruhago icyo urwana nacyo gikomeye ni ukutagwa mu rwobo rwijimye, abyss cyangwa black hole igomba kuba ariyo ntego. Abenshi uru rugamba barutsindwa. Arakomeza ati bikandi simbivuga mu mujyo w'imari cyangwa amafaranga gusa, nubwo nayo ari ingenzi kugira ngo umuntu akomeze kubaho ubuzima bw'icyamamare nk'umuntu wigeze gukina ruhago agakundwa. Ugomba kugira kandi kazi gahemba neza nyuma yo gukina ruhago, gusa ikibazo kirenze amafaranga. Mario Götze avuga ko kugira ngo wahoze ari umukinnyi atisanga mu rwobo rwijimye rwa depression, agomba gushaka ikindi kintu yakunda, urukundo rujya kungana n'ugakunda ruhago, cyangwa se umwuga ufite aho uhuriye n'imikino kugira ngo akomeze gushoramo imbaraga ze zose. Agira ati nka Chiellini n'umwe mu bashoboye kubyitwaramo neza nyuma yo gukina umupira. Giorgio Chiellini nk'umukinnyi wahaye Juventus amaguru ye hafi ubuzima bwe bwose, yahawe amahirwe yo kugaruka muri Bianconero. Kuri iyi nshuro akorera mu biro, amahirwe yarayemeye nk'umukinnyi wabaye kapitene ayobora bagenzi be mu kibuga. Batekereza ko ibitekerezo afite byafasha umushinga wagutse wa Juventus. Chiellini yabonye impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza mu by'ubukungu nyuma yo gusoza amasomo muri University of Turin. Yari umukinnyi ukomeye wa Juventus. Muri 2017 Chiellini yari umukinnyi wa Juventus nanone asoza icyiciro cya kabiri cya kaminuza Masters mu micungire y'ibigo by'ubucuruzi. Akimanika inkweto yahise ashingwa kureberera inyungu za Juventus mu mikoranire n'abafatanyabikorwa imbere no hanze y'igihugu, ndetse akabazwa inshingano na CEO Maurizio Scanavino. Kariyeri yo gukina umupira irangira vuba. Abakinnyi bareba kure bariga, bakaminuza, bakambara amakote, bagahabwa inshingano n'amakuru yo hanze y'ikibuga. Shampiyona y'Ubutaliyani ikora ubufindo, niho umukinnyi avira ibuzimu akajya ibuntu. Moise Kean, David De Gea, Randal Colomwani ushaka wantiza umwanya nkabaganiraho. Umwaka w'imikino 2023-2024 wari inzozi z'ikikango kuri David De Gea na Moise Kean. Kean yananiwe gutsinda igitego na kimwe akinira Juventus sezo yose iheruka. David De Gea yabuze ikipe imusinyisha nyuma yo gusezererwa na Manchester United, amara umwaka wose yicaye mu rugo. Iyi sezo rero Moise Kean atsinze ibitego 19 muri Fiorentina. Ubu ni umukinnyi wa kabiri ufite ibitego byinshi muri Serie A. De Gea niwe muzamu mwiza kurusha abandi muri Serie A uyu mwaka w'imikino. Yatanze umupira wavuyemo igitego, ari umuzamu, yafashe penalty ebyiri mu mikino akinnye muri shampiyona 7 muri yo nta gitego yinjijwe. Fiorentina imeze neza bitangaje ku buryo yifata ikanyagira Inter Milan ibitego 3-0, ndetse abo bakinnyi bombi ni inkingi za mwamba muri La Viola. Hanyuma Randal Colomwani nyuma y'umwaka mubi yagiriye muri Paris Saint-Germain, nawe Serie A yaramwakiriye ngo imuganga hurinyatsi. Aho yatijwe muri Mutarama ni muri Juventus. Imikino 3 ya mbere Colomwani atsinze ibitego 5 byiza gute. N'amakuru yo hanze y'ikibuga. Hari amabanga atangaje akenshi usanga mu masezerano abakinnyi bagirana n'amakipe muri kontra, gusa hari bitangaje cyane. Umunyabigwi wa Arsenal umuhorandi Dennis Bergkamp yatinyaga cyane kugenda mu ndege. Yararwaye indwara yitwa aviophobia, ubwoba bwagamwokamye kuva muri 1994, aho umunyamakuru yamuteye ubwoba amubeshya ko mu ndege barimo hatezemo igisasu. Kuva ubwo arahabuka burundu gutinya indege. Niho Bergkamp yakuye izina The Non-Flying Dutchman. Hanyuma rero akajya agobeka mu masezerano agirana n'amakipe ingingo igira
iti habe na rimwe nzigera nkora urugendo n'indege. Hari imikino myinshi y'amarushanwa y'Uburayi yasibye ubwo yakiniraga Arsenal kuko byasabaga kugenda mu ndege, aho abandi bagendaga mu ndege we hari ubwo yakoraga urugendo rw'amasaha 50 na gari ya moshi. Ronaldinho Gaucho n'umwe mu bakinnyi beza bakiniye ruhago gusa, akaba n'igihangange mu kurya show cyangwa se kwizirwa mu birori. Ubwo yasubiraga iwabo muri Brazil ajya gusinyira Flamengo, Dinho yashyize akagobe ku masezerano n'iyi kipe, asaba kwemererwa kujya arikesha abyina muri night club nibura amajoro 2 mu cyumweru ntabihanirwe. Keisuke Honda, umunyabigwi wa ruhago w'Abayapani, ubwo yasinyiraga Botafogo yo muri Brazil hari 2020, nawe hari icyo yasabye ko kijya mu masezerano n'ikipe ya Rio de Janeiro. Rio ni umwe mu mijyi ibamo abanyabyaha benshi ku isi, kubamo bisaba kwitwararika cyane. Mu bantu 100 bapfa 39 muri bo baba bahotowe. Ubundi uyu mujyi bawita umujyi w'ubwicanyi. Abayapani bakaba imfura cyane bagira ikosa. Keisuke Honda yasabye ko amasezerano n'ikipe yakwemererwa imodoka ifite intwaro z'intambara, armored vehicle, mbese nka burende, mbese nko gusaba kujya atwarwa n'igifaru, kandi Botafogo yarabyemeye. Gusa akagobe ko karyoshye gashobora kuba haragwa ahuriye na Samuel Eto'o ubwo yerekezaga muri Anzi Makachkala yo mu Burusiya hari muri 2011. icyo gihe Eto'o yagizwe umukinnyi wa mbere uhembwa menshi ku isi. Gusa Eto'o yanze gutura Makachkala, ahitamo gutura mu birometero 2000 uvuye muri uwo mujyi. Yagiye gutura Moscow. Mu masezerano ye harimo indege yigengaho private jet yagombaga kumuvana na Moscow ikamujyana i Makachkala mu birometero 2000 ku myitozo buri munsi, indege ikamujyana ikamucyura. Kabishwi ikipe uyu munsi yarahombye, ikaba yarasenyutse burundu, n'abana Kiyovu iriho kandi irakina. Anzi Makachkala yarasenyutse burundu, ntikibaho mu makipe yabigize umwuga. N'amakuru yo hanze y'ikibuga, nitwa Lorenzo Christian Musangamfura. Iyi ni Radio Rwanda.